Hallelujah. So evikini mazona nephelile sikhulume ngezaba yobukhona bakhe kulo ukuthi ukugcina kanjani egameni kaJesu, how to detain the presence of the Lord egameni kaJesu. Siva lapha Manoa ukuthi egameni kaSivumela ukuthi sikugcina ungahambi egameni kaJesu. So ngifisa ukuthi sishadele siyesipili namuhla sibuke sisaqhubeka nesihloko sethu sokuthi uyigcina kanjani inkululeko lesevele sokuniketwe losovela ungena kuyo uniketwe yona. So namuhla ngifisa ukuthi sifunze ukuthi how to maintain the Lord's presence in your life. Bukhona kaNkulunkulu bazalwane kunendlela lobulondwa ngayo ngosimo sesibusisi. So ke kunendlela nawe lengena ukuthi uNkulunkulu noma anekhono lekwenda la impilo yakho ukuqula impilo yakho but angakhona ukwenda kahle ngaloko ukuthi awafundzi ukuthi nasekakhona uhlala kanjani naye uphikisana kanjani naye. So inqoka ke indlela ukuthi ufunze njengakhona ukuthi uma kanjani kule nkululeko losokuyo losovela ukuyo ngaKristu Jesu ukuthi njengoba sikhuluma sasibekele indlela yokuthi udigcine ukhulekile njengoba iBhayibheli sikhulula ukuthi sihlale singabakhulekile. Lokho ukuthi ufuna ufunze ukuthi bukhona kaNkulunkulu ubugcina kanjani ekhaya. Yes Lord. iBhayibheli sithi nje Enoch wahamba anaNkulunkulu egameni likaJesu waze wanyamalala ngoba uNkulunkulu bese kamthathile wahamba anebudlelwane in constant fellowship ngosimo sesibusisi. Lokho ukuthi you need to learn because tipo letine ngilapelo yakho inkululeko lenyeni ilethwa bukhona bakhe kulo. So ufuna ukulwele ukuthi uNkulunkulu abe khona empilweni yakho, abe khona ekhaya lakho, abe khona even in the local church. Sifunza ukuthi how do we maintain God's presence as a local church, as a local house, how to maintain God's presence at home ekhaya lakho kube khona bukhona bakhe uNkulunkulu egameni likaJesu kube kunene. Ngoba njengoba sishito ekhaya Obed-Edom akathandazana Obed-Edom kodwa webuke lapho khona kaNkulunkulu wafunza ukuthi ubugcina kanjani sekufikile. Ngiyo lokho kwaba nemthelela ngisho nasemasimini akhe, kwaba nemthelela ngisho nasesibayeni sakhe, kwaba nemthelela ngisho egameni likaJesu nabantu bakhe. Lelo kube njalo Obed-Edom egameni likaJesu wafunza ukuthi angaligcina kanjani ibhokisi lesivumelwano ekhaya lakhe. Xa usikezula eBhayibhelini yethu encwadini yabaseFesu Ephesians sesihloko sesine egameni lenkosi sawuqala khona evesini ekuqala sitawuhamba sitawuthatha tintfo letimbalwa ezisisabona ukuthi njengomuntu uwedwana sitawufika la khona sibuka khona ukuthi in your home, in your house ekhaya lakho ungabugcina kanjani bukhona kaNkulunkulu. How can you maintain the Lord's presence in your house? Kakhulu sifise ukuthi sigcizelele kakhulu la kulama principles of life. Lama principles of life ngoba nabo bazalwane bangakafundziseki bakedlabeni ukuthi bukhona kaNkulunkulu babugcina kanjani emkhathini wabo. Bangathikhanza nje baqhuba inkolo baqhuba netimo nasesoveni kodwa angekho uNkulunkulu lapho. Listen, iBhayibheli lithi ngalelela Elijah wafika la khona egameni kaJesu kamiswa khona belenzako kuthiwa uye kwabonakala umnyakada komhlaba kodwa kuthiwa uNkulunkulu bekangekho. Kuthiwa kubonakala lempilo kodwa kuthiwa uNkulunkulu kanjani lapha empilweni abengekho egameni kaJesu ngoba indaba sesikhathi ebandleni sigcine sesikala nomnyakada ukuthi ngase kube nomnyakada kube utamatama lokho khona namuhla esibe ngathi ubeka khona ngathi bekungasiko utamatama bekutamatama thini ngiyisi lesinyakatisa ngethungoma lethu lasitiva tifuna letha kunyembe kodwa abengekho kulo. Wena phela abantu bakhanze makasifunza bakhala ukhala ukuthi bakhaliswa uNkulunkulu abakhaliswa uNkulunkulu akekho lapho kunyembe tintaba. Mayibonge Nkosi. Gogowana ukhanze abantu bahlabelela kamnanzi bagiza kodwa akekho lapho uNkulunkulu ogiza kwabo. Bathi khanze bagiza na Sathane. Mayibonge Nkosi. Ngoba Sathane uyathanza umlilo, uyathanza nomnyakada kodwa kuthiwa egameni kaJesu kwase kuvakala liphimbo lencane. Kuthiwa nabo labakhatha khona uNkulunkulu bakabo Jesu. So kusho ukuthi lokho ngofakazi kusho ukuthi kuyindlela kulesikhathi kube neminyakado esoveni kube neminyakado ngempilo yakho ubese uqala ngalo mnyakado uthi wena uNkulunkulu ngathi akekho.
So asifuni ukuba kuleli bandla lelihamba ngema-vibes kodwa uNkulunkulu angekho. So friend ukufundisa abadlali ukuthi how to maintain God's presence in your life noma ngabe shothi awumuva kodwa wathi ukuthi ukhona kuwo. Noma ngabe shothi la emizweni yakho kude kunyakatha lokhona kodwa wathi ukuthi surely the presence of the Lord is in this place. So friend ufunze ukuthi how to maintain God's presence in your life as an individual. Then learn how to maintain God's presence in your home. Instructions about it. Njengabantu lesebahlalisiwe sikuKristu Jesu emazulwini, kufanele sifunze ukuthi njengabantu abahlalisiwe, how do we live out our heavenly position in the realm of man? Siphila kanjani lokuhlaliswa kwethu la emhlabathini kuze ukuthi abantu babone baphansi, ngoba asiboni ukuthi uhlalisiwe ezulwini ngoba ngendlela yokuphila ngayo siyakhona ukubona ukuthi lo usekhona kuNkulunkulu uhamba neNkosi ngendlela yokuphila ngayo. Sala uzokufunza-ke egameni likaJesu baseFesu isihloko sesine ivesi yokuqala. Ngakho-ke mina siboshwa eNkosini ngiyanincenga ukuthi nihambe ngalokufanele. Ngiyanincenga nokuthi hambani ngalokufanele. Bibitwa lena bitwa ngakho. Shothi this is an invitation to the believers ukuthi njengoba manje egameni likaJesu selimitiwe nasabela kulolibito sale nihamba ngendlela lefanele kubito lenabitwa ngakho. Shothi bakadlamini lenkululeko lesesinayo inetindlela tayo letifanele yona lenkululeko lefanele ukuthi sihambe ngayo. This is an application to lifestyle. Kule mpilo, kule ndlela lophila, ndlela lesiphila ngayo. Wesemsesibusisi. Yes, Lord. Verse number 2. Nikhombise luthando lwenu. Le ndlela lenabitwa ngayo lefanele ifaka ikhathi ukukhombisa luthando. Ngekubeketelelana La ikhombiseni wena luthando lutawubonakala nanibeketele la weqala ngokwesibili. ngekuthobeka konke. Yes, number 3. Nangekubunene. Now kumnene kindness. Number 4. Nangekuqiniseka. Nangeqiniseka. Gcine nje khona lapho bantu. Le ndlela lesikhombisa ngayo luthando silikhombisa nganathi bonathi netibalini. Weqala indlela lesidlela ngayo bukhona kaNkulunkulu liBhayibheli liselishela ukuthi kwayena uNkulunkulu uthando. Shothi lamagama nasichaza uNkulunkulu le nature yakhe lemvelo yakhe uyilo uNkulunkulu uthando. Jesus. Wanga nje ukuthi nakadlamini unalo kodwa pheze uyini uyilo. Lokho ukuthi ngeke uthi wena uNkulunkulu uhamba naye uNkulunkulu unebukhona bakhe uNkulunkulu ngoba awukhethambe. So indlela you maintain a number one principle and very important in order of priority and importance. Weqala na ufuna ukukhona kaNkulunkulu kube mnene nabeloni yakho makadlamini khombisa uthando. Ube umzalwa lo loving. Bekwindeka bazalwa ube umzalwa kodwa ube bedelisa ngokukhombisa. You are not loving. This is kasi indlela lokhuliswa ngayo nawe wakhuliswa vele nje kuthi umuntu obhekana nawe awukwazi ukukhombisa uthando. Ufuna ukuthi ufunze, you need to learn how to demonstrate love. Love should be demonstrated. Ufuna ukuthi ufunze ukuthi ukhombisa kanjani Yeah. uthando. Nangabe nje ufuna uNkulunkulu abe mnene nabeloni yakho makadlamini. Uhambe neNkosi. Uhlale kuNkulunkulu bukhona bakhe and detain the presence of the Lord in your life. You need to be a loving person. Yini iBhayibheli lithi nilikhombise kungobe likhulumile iBhayibheli lathi the love of God has been shed abroad in our hearts by the Holy Spirit. Shothi wena ingcwele uluthelile luthando lwaNkulunkulu sezivele sesinalo. Umsebenzi sesinawo uthi lokulana njani ulikhombise. Silikhombisa kanjani? Nibeketelelana. Labagama lathi nibeketelelana asho ukuthi makadlamini asho ukuthi uphila nebantu labantu baphutha. Kodwa babeketele. Nawo babeketelela ukhomba yini wena? Khomba.
ya lapho ngeke uzuthandazele thiyethi ngowe ukuthi thandazele kodwa lokukhona kaNkulunkulu kudaba la impilo yakho. Amen. Hey, ngeke nje Sathane ajabula la nemuntu wakhe sonweni kodwa lo ngakungulithambo lamoya. And futhi wena toketa ukuthi awugcini ube nabekhathi angasusi. Ngoba ungoyusufulu kuye nawo nangekhathi nalesikhathi webhantu sekhaya ngale uyakhipha ngelithando nawo nangekhathi kodwa udelithando uyajabula Sathane ngoba utawusebenzisa wena kahle kakhulu. Jesus. Vele nje ajabule yedwa naze lo yamgcineni moya. Ya mene lo yakasanya kahle la sonto akasanya kahle ulusito lolubangalisana. Ngale ngokuthi uyathiwa ukuthi ukhona lezala kodwa akathanzi. Nibeketelelana. Number 2, luthando siyalibonakalisa ukuthi sithobe luthando luyakhona ukuthoba. Kuthobelana ngale dlamini kumncwaba lokuthi vele nasokhona uphila nabo labantu. Uphila nabo bazalwane. Itawubeka umbolo wendlalo la. Ungafuna ukusonga isikhathi kuqhube lokho umbono. Ngendaba ukunyathele umbono kodwa thoba uvume ukuthi ngeke abanye ibone isebenze ngaleso sikhathi. Mina ngikhuluma ngomuntu ngamama lothi ufuna ukusaka ahambe kaNkulunkulu ande kukhona kaNkulunkulu lamelweni yakhe. Wesithathu ngebumnene kindness. Asoze kind. Ube kind, ube mnene, yini bamnene. Sisivile ngihambisa umbongo sisi. Nikethe lapha labafuna phansi sana. Bona sandla lapha. Amen. Ikindness mina ngayibheka ngokuthi umuntu lonebucotho. Ubucotho uzalani. Bayanakekela abantu. Amen. Uqotho lomuntu nebantu yabanake. Ikakhulu umuntu okunakekela labanye. Hey, imthoka lenza. Makadlabe ube kind. Yebo phela siyavuma ukuthi umunyathelo kodwa phela sowuphendula kanjani wena manje? Bakunyathela wena siyabona umunyathelo. Khoze umbake ngosiyami nokho usesemusha unyathelo kabe lomzana. Yebo bantu. Bobu kaphela. Makaba Jesu. Baba thamuna umzala omncese imali yakithi umncese. Nasibeliphosa. Ngicimethile. Awusesixolisile mose usaqhubeka. Amen. Hallelujah. Kindness towards people. You need to be kind. If you are a kind person, you will be a person filled with the presence of the Lord. God's presence is comfortable in an environment of kindness. We're seeing it. We demonstrate love. Just imagine, this is our attitude. Impatience. That's your attitude towards difficult people. You are living with people that are difficult. Your attitude must be that of patience. Number 2, that's your attitude towards people. Number 4, in the multitude of counsels. When you are living with people, you need to exercise humility. Demonstrating kindness. That's your people. That's your attitude towards undeserving people. Kindness is shown towards undeserving people. They do not deserve. Then perseverance. That's your attitude towards situations. Difficult moments. Mhlambe la ekhaya kukhona besiphila naye abesebenza solahlela umsebenzi. Ngoba besuthi ngithola kwamatangile, angidela ngalapho usukungilambisa. Ngoba babagcwala ngaphandle lapha, bagcwala imahlabo, angedeli lapha ukuthi utongizalisa. Ngabuya sesinakapha kulungile. Waya nje, asove wena umsebenzi wakho njengento usubona ukuthi uhlalisa njani. Awukhombisa ithando wena njani. Luthando uyakhombisa ukuthi ubeketele your attitude towards team when likhulu funa ukusebenza right. Lithi wajona lithi
itiyo lakho lakhaya mhlazane kuhamba kahle kuphela noma kungabi yiba khona lakhaya. And ulokuyethela wakho ube filled with encouragement. Umkhuthaze umntwana bami ngabe shothi uphila laba bekhaya simasabe kahle. Khuthaze chaba bantawulo. Unabe njalo lo manje. Sitawenza mesini. Sitawena njalo mesini. Ungasho ukuthi uda usita. Ngoba kahle uthi ulahlelo umsebenzi ngoba silahle sonke silahlelo lapha. Silahlelo umsebenzi. Ngoba silahlelo umsebenzi wena lapha egameni lika Jesu somjubile masenge usathane yimi lo Tikoshi kathi akathoko. Oh praise the Lord. Angani abatalisha. Leli fana lemntwana nangabe lo mntwana akakhululeka kahle ethambeni ukwenza umsekhaya kule kulamana siphila ngesipinatsh simo sini sitele nyama. Wathi mina mina ngahle. Nama ufuna kudla yini? Ufuna kudla yini lo ufuna kudla? Ngoba simo sini uluka nehlabishi nyama. Naye jefere nasisikole nehlabishi nasisikole mabhotshisi alakha mabhotshisi mina vela ngeke. Hawu sithana phela lenyama sitawuyika sawona kahle. Your attitude towards difficult times should be right. You need to be loving. Now when njalo ukhona baNkulunkulu uyathatheka ekhaya. Ukhona baNkulunkulu uyathatheka nampilweni. Ungambona sathana ukuthi nasake uhlala babesibani bafuyathandaza ngoba laba ngibomake bafaka ukuba bebabukela imikhibeni. Lawo abasaphumule imikhiba wena sowusitawo lapha sokuva wathi sekubabe bayiswa ngoweqaleni nguwe wakho loba khumsana umthandazi. Nyalo asafuna kusuka babe digobiswa thanga asafuna yeke. Netigezwa asafuna njani? Wabikiswa mali. So ususa wasimo dilunge. Adilunge tibo ngokuthi ufreda ke jubelisi. Hey! Siphethunya nje baba sethi ngingene babafakile nabantu bafakwe nguwe. Bafakele ngingene. Uyendelule ngotakho letingasuka siyona. Wafuna ukukhombisa ukuthi you are a daughter and son in Zion. Umuntu ohlala esiyona uhlala ekhona kaJehova. Usiwenze ngomleselo sakho. Sivakala silulo sakho siwest even nasathana bayane azaluleke. Hey, umbangala ukuthi bekuthi ngidawulo khona ngikhathi selulo lesiphilile. Ngicela ukuthandaza isimo sami ufike umphezelo usasathana. Sina waya kumthalazo la kukhona nahle nathi sabona bangabana abaningi batelwe egameni lika Jesu batelwe kabi sathana ufake ibodaba lakubo ngale ukuthi le ndlela batalwa ngayo batali babo bayokhothama kusathana. Ngoba baswabekela sathana ungena kalule ekhaya. Waswaqisela sathana ungena kalule ekhaya. So ukhona baNkulunkulu na ufuna ukuthi kube khona lampilo yakho ufuna ukuthi u-exercise patience. So we're on the point of love. That's what we're going to say. Praise the Lord. Nibokhuthalela ukugcina kuwe. Wasibili nawufuna ukuthi lampilo yakho abe mnengulo to maintain the presence of the Lord in your life. Jesus. To walk with God as a young lady. Uyabulwela kukhona baNkulunkulu lampilo yakho. Uyasita ngibelulelako God's presence will advise you. Joy is a Christmas. The Lord's presence in you will advise you. Ukhona amatafuna lokukhona baNkulunkulu kudawala usukhabulo. Yeah. Kodwa waba umuntu lolula nje lonke khona baNkulunkulu dahamba ukhamsile ukuthi onke amadimoni nokudla kwaKhristu. Hambe nje umsisa egangathi greater bonke lokusetafuna. Hayi bonke. Nana ukhona kaJehova lampilo yakho utawelulekela ukuthi noma vela phakini kunenyama kuthi beef laceleni kule chicken efrayiwe umkhisimusi wakho wangalo mnyaka yemukela Jesus ngoba usubonakala sovakasha ntoti lapha vakasha makhiyo kamela wose makhizi makhiolosis mama nina bakuro sele makhiolosis wasa Christmas kamela wose my boy goes so ufuna lokudla ba kamela wose utawahamba ni mapleta Christmas my boy goes verse number 2
Who's the mothers? Nibokhuthalela ukugcina bamo ngesibopho sokuthula igcine lapho mothers. Lenge indlela lesidina ngayo kukhona ngolungu how to maintain the Lord's presence in your life and in our gathering, in our community. Kufuna sikukhuthalele kugcina bobunye. We need to learn how to maintain unity. Unity of the spirit in the bond of peace. How are we going to maintain that bunye bamoya ngesibopho sekuthula nathi kona konke bypass. Number 1, sidabugcina bunye bamoya. Kuna bunye bamoya mina manje. Jesus. Nakabo Jesu. Futhi ufuna ichaza bunye ukuthi nasikhuluma ngebunye egameni kaJesu asikhulumi ngekwenda info yinye. Kodwa nasikhuluma ngebunye kufanele usi-understand ukuthi egameni kaJesu kunenzawo la simunye khona ngamoya bakabonga Jesu and siyamukela because the Holy Spirit is an administrator. He distributes egameni kaJesu umwelo wabo abele bantu ngokuhlukana egameni kaJesu ukuthi basebele ngendlela ehlukene kodwa babe bamunye umoya bafeza injongo yamoya ngamoya kubavula banamoya bakwenda lokho bamunye umoya. Yes Lord. For us to maintain the unity of the Spirit, we need to believe the same thing. The word in the Philosophy call, verse number 4. Number 5. When you say thank you, Jesus. Yes, number 7. One baptism. Jesus. One baptism. One Spirit, one Holy Spirit. One God, the Creator. So, we can see this is the first thing. So we need to believe the same thing. And as we do so, as we maintain and keep that unity, we are keeping and maintaining the presence of God in our lives. Yes, we recognizing diversities in the body. Indlela yesibili lesidlina ngayo lobunye bamoya nesibopho sekuthula ngokuthi ufuna ukuthi makadlamini siqonze ngokuthi simunye uKristu kodwa sinempilo lehlukene. Simunye uKristu kodwa asikabikela wena info. Recognize diversities in the body. And number 3, refraining from comparing yourself with other people. But understand the principle of complementing one another. As you compete, koba siyakomplementana. Kunesipho lesipho lesingabo lo sona mina. Nawe kunesipho sami lo sona wena. Kuze kusiphile sigcine lobunye bamoya ngesibopho sekuthula kufuna ukuthi utamukele ukwehluka kwakho. Jesus. Ufuna ukushamukela ukwehluka kwakho. Wakhazi lapho sothikala ngalabanye abantu. Ungathathanisela abanye abantu. Lokwena usibazalwane bagcine sebethe uNkulunkulu ahambile uNkulunkulu asanesipho ukuthi uthathanisa nabanye abantu. Jesus. You don't compare yourself. Even as a pastor, I don't compare myself with other pastors. Kufuna ukuthi ngibemungele kwehluka kwabo ukuthi they are making a contribution in the body of Christ which I cannot contribute. Ngeke ngisekwene wonke. Funa ukuthi wathi lokwemungele lo. Now besho umuntu lo competition ufuna usesinike
sesithanda ukuthi ungasakunike so gijima kodwa nokuwena sibose ungafika wena wethu. So lenye yendlela demusa uNkulunkulu la khombisa ngayo umusa ukuthi awufuthi nabanye abantu labenda levumelano kuzwayi wethu. Refraining from comparing oneself and competing, but understand the principle of complementing others. Ngoba nokulandzela usola verse number 4 ngendasi kuchaza lenzaba yokwehlukana lokukhona ukuthi lene uNkulunkulu ene ukuthi siyehlukane. Uswa lokho kwendela ukuthi libandla tawuhlonyisela umsebenzi walwani nokukhona niyo uNkulunkulu avuse abantu ngokwehlukana labanye bene babaapostoli labanye bene babaprofeti labanye bene babavangeli labanye bene babelusi labanye bene babafundisi konke lokwendela ukuthi ibandla lihlonyisele umsebenzi walwani kanjani nokukhona lize ibandla lifinyelele ebunyeni bakabonga Jesu lifinyelele nase egameni kaJesu nasebuthokozeni kamoya. Verse 15. Kodwa asikhulume liqiniso. Asikhulume liqiniso ngeluthando. Kuze sikhulule nabo bonke. Kuze sikhule nabo bonke. Kuye. Amen. Laye yekindlela make Dlamini logcina ngayo kukhona babulungu abasifuza laphelweni yakho. Ufuna ufunza so sifuna ufunza. Ukukhuluma iqiniso ngeluthando. Labanye babesebanamathela qaqinisweni make Dlamini bathi mina sizatshela iqiniso. Nabona njani manje? Nakutshela iqiniso lijobeli sibeki nalimi lifoso nalimi lihalikile kimi angathisi nje situlo angisho ukuthi nakohlala mayibona inkosi uma naso siyabuka lendlela umuntu akhulume ngayo wakhulume ngethando usanje leqiniso lakho kodwa ube ungakhi umuntu ongasithi umuntu siyabona mina ngeke ngakhula nje leqiniso vele umuntu ngiyamtshela leqiniso angifihli akanenjani manje angifihli kodwa uma ngalozo yeba ufihli kodwa le ndlela lophakela ngayo ngoba phela bazawona leqiniso lifana nekudla uyabona ngeke nje uyakuphakela kodwa leliphethe base uyabona leliphethe lenjena uthi lowusiza yena sendlile lapha ekhapela bosi bathe ngiyabuka lesikhathini ngiyakhola lapha leliphethe ngibuka lelesiphuno wena kona ukudla uyabona ngalokuba beetroot nenyama lapha kuhlobisekile kuhle kodwa lesitsha kanti iqiniso lakho nalihamba nelithambo lifana ne-ice cream. I-ice cream udla lokhu ngaphansi udle nelesibhakwana nawudla iqiniso liphakeleke kahle make Dlamini make sifunza awukhethe uvele nje udle konke lento ngobe liqiniso ngoba liphakeleke ngethando kanjalo nawe nawuphuma iqiniso lakho alide nelithando ungathi ngiyakho khona uthanza neliqiniso asawu nje aqiniso ukuthanza ngiyalithanza ngane ngilenkinga lokudla ngayo ngendlela lokudla ngayo ngendlela lokudla ngayo wathi yakho wena inkosi emsesibusisi so ufuna ukuthi egameni kaJesu nawuthi uyahlola iqiniso lakho bakasifunza ulikhathe ukuthi leqiniso lelihambisana nani nelithando khuluma ngani nelithando ukujwayela umcele kulunga kaDlamini ukuthi awuphe uthando uzakhuluma iqiniso njengoba ngisenfanele lapha nginike amathuba ngithola amathuba ekseni ekushumayela level ngoNkulunkulu ukuthi nisihebulele egameni kaJesu kufuna ukuthi umuntu useke ukuthi akuphe ulimi lolufundzisiwe ukuthi yonke into lekhulumako ukhulume ngani khuluma thando singathi sihlele siyeva lapho ukuthi ayibona ukukhuluma iqiniso kodwa indlela lasakhuluma ngayo luthando luphi lapha asa ndombele lomnye lolobela hathi mina ngamane ningisonke ngamane nginenjani kodwa iqiniso ngane kanjani khuluma vele iBhayibheli lasho ukuthi mina bantu ngiyamtonza kulokho maqiniso lokho ngiyalivamela iqiniso manje ngikudlela libhalwa ngiyabona ukuthi ice cream ngena kodwa nakuba lesitsha ngiyabona ukuthi ngizabule ngasendlela ice cream yenza sabule so ufuna ukuthi iqiniso lakho lembathe ini kuthiwa livi wasizombatha umtimba waphatha inyama ngoba umuntu
So iqiniso alingaphe ukuthi libe magama kodwa kufanele ukuthi lembathe. And truth they must put on a person, and the person is Christ Jesus the Lord, and He is love. Amen. My boy goes. Yes, Lord. Number 4, how to maintain the Lord's presence in your life. Ngicela ufunze verse number 7. Ngakho-ke ngiyasho ngifakaza enkosini ngithi ningabe nisahamba njengalabanye betive labanemicondvo njengacabanga. Jesus. Ngalelo magama sothi uZopostoli ngiyafakaza ngisengosini. Ningabe lisalandzela ema-examples the Gentile way of living. Yeah. Because now, in maintaining the presence of God in your life, you need to learn how to follow good examples. Kunazofunza kulandzela tibonga letinhle. Lord. Singathi makasifunza uhlalisiwe naKristu uNkulunkulu, kodwa le ndlela ohamba ngayo uhambisa kobetive. Le ndlela ukhuluma ngayo ukhulumisa kobetive. Le ndlela ugqoka ngayo ugqokisa kobetive. Makabonga Jesu. Kufanele kholwa lifunze ukuhamba ngale ndlela. Lelapita, lifanele lubito, lelapita ngayo. Jesus. And follow good examples. Labanye bathi noma ngabe kukhona kakhulu banabo bafisile banabo kodwa ngenza bayeba nama examples ka bad. Bagcina balahlekile khona kakhulu. Bayibona Nkosi. Ningahambi ngenxa ngisengosini. Ngimile ngisengosini. Ningahambi njengebetive. Laba nemiqondo labacabanga. Follow good examples. It's one of the key elements of maintaining God's presence in your life. Amen. But this is what the Lord asked me to teach today. As I was praying in the morning, He said, let me speak about this. Because ufuna ukuthi bantwana bakhe bafunze ukuthi baphila kanjani egameni kaJesu nemkhona bakhe. Ngoba ke ngabahambi banegama uNkulunkulu kodwa asekho. So let me recap. How to maintain the Lord's presence in your life. Number 1, you need to demonstrate love. Now ukukhombisa uthando. Ulikhombisa kanjani uthando? Uyalikhombisa ngekukhombisa ukubeketela, ngekuthobela nabanye, ngekuba mnene, futhi nanobheke. Number 2, ufuna ufunze ukuthi uphila kanjani ebunyeni bamoya, ubugcina kanjani ubunye bamoya ngesibopho sekuthula. Ukwena kanjani lokho? How to keep the unity of the spirit in the bond of peace. Ukwena lokho ngokuthi ufuna ukuthi sikholwe into inye, sishilo sathi moya uNkulunkulu, moya ubhapatiso, moya moya, moya ukholwa, moya ubhapatiso. Liye nethemba lesamithela kulo. We believe the same thing. Then recognize diversities in the body. Ukwekubele ukuthi sehlukene. Simuya umoya kodwa sentibuyile. Simuya umoya kodwa sikapitela baleko. Bonke lesikwenako sivela sikumoya, sikwena ngamoya kodwa tintfo letehlukene. Unity in diversity. Number 3, refraining from comparing oneself and competing. Kuze sigcine lomunye bamoya nesibopho sekuthula ufuneka ukuthi egameni kaJesu ubuyekele ukuthi qhathanisa nalabanye abantu. Nekuchuzelana nalabanye abantu. Yes, Lord. Point number 3, speaking the truth in love. Sikugcina ngokuthi sikufunze ukukhuluma iqiniso ngelithando. Number 4, find good examples as soon as possible.